Greetings, molweni sanibonani kanzakwethu sinibingelele kolunye uhlelo oluyingqayizivela. This is Devon Network. I am your host Sabel. Insizwa wase le phansi emzinto. Enganzakwethu nibona nginomama namhlanje inkulu indaba la e-studio kuningi esizokudingida esizokhuluma ngako. Kodwa kunokwenza ne-exploitation kunokwenza nokuxhaphazeka noma isimo esingesihle endaweni zokusebenza. Kodwa angeke ngaze ngalula kakhulu uThobekile Mhlongo noThandazile waseNtuzuni ibona abazosibeka emqondweni ukuthi kungani besivakashele ithini into. Angiqale ngawe ngalesi Sithobekile ithini into kungani nila e-studio namhlanje? Thobekile Mhlongo ngiyabingelela. Udaba lethu olusilisela kwi Durban Network. Yes. Besifisa ukuveza okungajabuli kwethu nokuphatheka kabuhlungu nokubona ijustice ingenzakali. Yes. Saqashwa ngo2017 lapha ngo2016 lapha eCollege of Emergency ibila eMakhodi ngaleso sikhathi. Yes. La kuye kuthunyelwe khona ama district ayathumele khona abafundi ukuthi bazokwenza i-course yabo aqhubeke ne-course yabo ukuyithuthukisa. Siqashwa lapha as ama cleaner masiqashwa. Kwathiwa siletha ama-CV sawahambisa sanikezwa i-date kwathiwa sokwenza interview saya. Masifika sizokwenza interview kwakhona uprincipal we-college kukhona udeputy we-college. Uprincipal we-college ngaleso sikhathi kwaku Mr Pradip Ashkurman. Usekela wakhe okudeputy kwaku uSandy Pablen. Bese kuzoba no wayesebenza office as admin. Okwaku Cindy Naika. Ngithi mhlambe ngithi work admin ngathi wayela kwezinto enza ka-HR office. Basenzisa ke interview base bethi bayasithatha sizoqala ukusebenza mhla ka-1 September. Yebo. Saqala ukusebenza uma sisebenza kwakhona izinto esingayiboni kahle ngoba sathi siqala ukusebenza inyanga yokuqala sangawuthola umholo. Yes. Kwathiwa izinto zethu bayihambise eNational Office. Yes. And ke iNational Office sasifaka kwi National Treasure usasifaka kwi system. Salinda ke bathi bacela ukuthi silinde sizoyithola imali. Salinda kwaba u2 months saqeda ukusebenza sawithola ke ilokhuzana basitshela bathi hayi sifake kwiphezali. Masiqeda ukusebenza after 2 months sayithola ke ama payslip ethu. Naniqashwa njengetoho noma naniqashwa permanent yayithini icondition yokuqashwa kwenu? But i-condition yokuqashwa kwethu yayithi sizoba kwi-probation okwesikhathi besibuka ukuthi sisebenza kanjani. Yes. Mese besinikeza a-permanent post ngoba kunala bezomuvela khona endaweni ethe xaxa and bayawadinga ama-cleaner nangaphezulu kwethu. Yes. Ayike sathokoza ke nathi ukuthi hayi sawuthola umsebenzi. Sasebenza nje manje ngade ngilapha ekuthenini wathi makuphela 2 months sawathola kama payslip sayithola imholo yethu. Okwasimangaza kakhulu ke masithola imholo yethu ngoba inkathi sisayiniswa le yanto ababethi i-contract kodwa basitshela ukuthi sesihamba lezi indaba zethu sesiphazamisana nabo. Bagcina besitshela ukuthi it's an improper contract ngoba kwakumele kube nento esisayinayo uma sesibabuza ngayo. Kwaba nokuthi ke manje mangabe sesibuza sesibona imholo thina sijabulela ukuthi sithola iphezali sifake uNational Treasure and silindele ukuthi wasifake uNational Treasure shothi babona ukuthi isidingo sokuthi siqashwe permanent isikhona. Yabo makusho kanjalo and nama payslip esiwaphethe njobe khona lana manje siwaphethe it's a provincial payslip. Masiqala ke sithi sibheka imali ukuthi mayina sitholile iyona into yasimangaza ukuthi it's 1800 something. 1700. What was the actual or initiated rates inanizoyihola per day and monthly? Yayingakhulunywanga nje eyokuthi imali esizoyihola yayingazange bazi bayikhulume ngoba even ngisho nakhona kwi contract lapho ayizange zibhalwe. So thina basitshela nje ukuthi hayi bazosifaka kwi-system. So thina salinde ukuthi masifaka kwi-system kusho ukuthi i-system phela iyazi ukuthi abasebenza bama-cleaner ngoba phela ama-duties ethu ukuthi sizo-cleaner la ngithi. Ama-cleaner sizotreatwa as ama-cleaner wonke kusho ukuthi makunjalo. Nakwazi kanjani ukungena emsebenzini ningazi ukuthi nizohola malini? Yazi but mangabe uxakekile ufuna umsebenzi kuthwana kumsebenzi uyaye ube nakuthi
awubusafocus ey'ntweni ey'ningi ufocus ekutheni wow ngawuthola umsebenzi at least sekunalento lesizo reliveke empilweni sekunalo -1 owenzakalayo uphume kulento ukuthi ubheke ukuthi konje imali engizoyihola la ungabisayibuza nalonto ukhohle ngisho na uyibuza lento because usuke ufuna umsebenzi usuke unento ngemuva esuke ikucindezele ipressure empilweni sinabantwana nje basikhulile sinamakhaya sinemndeni so bese into esengqondweni zethu ukuthi sasingalindele vele sizothola umsebenzi lapha yana ngoba kahle kahle sasiyanga kofesa khona sasifonela nje umama esimaziyo ukuthi usupervisor kwicompany yama cleaner sithi sicabanga ukuthi siyofaka usisi uhlala intuzuma ngangamazi nami ngihlala khona eNanda kangazi ngafonela nje umathi yazi ngidinga umsebenzi nakho nginenkinga kanje ngixayekile ngifuna ukuyofaka iCV yami lapha yangisengaka kofaka mawucabanga mhlambe khona la ngingathola khona ngoba uma ke yena waye usupervisor azana nabanye usupervisor and makuzovela ama post ekwazi ukuthi athole umuntu ukuthi nanku umsebenzi mawudinga umuntu othembekile because angithi sekunalento ukuthi urefer ubani leyo nto iaccount emsebenzi ngakhulu so kwakuba naleyo nto ukuthi ngitsheleni ithi ngidinga umsebenzi kanje ngoba ngazi ukuthi supervisor and uma wathi yazi ukuthini mntanami yenza iCV yakho ngosuku oluthize uyilethe la wavele waqondana nenhlanhla ngoba kade bengitshela ukuthi badinga ama cleaner ngenze ngisho icompany uma ayisebenzela kuyona as a supervisor wama cleaner ngoba ihlangene nalento kodwa ke into yahamba kanjalo sangena kanjalo kanti nosisi usisithandazela eceleni kwami naye ngoba uhlala entuzuma noma uhlala esidini lakhe entuzuma uzomtshela naye kanti usemtshela ukuthi na udinga umsebenzi naye umave lathi hayi wanenhlanhla ke nawe kusho ukuthi kuqondene nobabili ngiyanazi woza nawe neCV yakho kufunakala aba cleaners bathi angibabhekela abantu abazoba cleanela ecollege hayi ke sawuthola kanjalo umsebenzi sahambisa ama CV ethu ngokujwayelekile noma uthi into eziningani na kodwa ngokujwayelekile sengiya lapha kwi contract ke enayisayini ngokujwayelekile mawusayina icontract khona la kusuke kustipulator khona ukuthi usayina le contract for iholo elingaka for isikhathi esingaka under icompany so zazi ngekho lezo zinto contract noma niyifundanga at all. Into engizokutshela yona hayi sathi khelo kwathiwa gcwalisani la okuyenza ubuye kuzogcwaliswa yithini office kwaba kanjalo and sasingena kwazi ukuthi sigcwalisa into engashonza sigcwalisa yabo sayenza nje wabeshilo sabuyisela kubona sisithandazile lesimo lesi esenzekile up to this far ngendlela esenisilwe ngayo nizama ukuthi yonke into ilunge sin affecta kanjani personally. Ngiyabingelela kuba babukeli sis affecte kakhulu futhi lesimo ngoba sizame yonke into ngaphakathi saqale safonela okuyena owayephethe college sithi sifuna asisize kule inkinga esibhekene nayo ngoba kwase kunokuhelezisana phakathi emsebenzini wafika mayifika lo baba loyo usitshela ukuthi kunezinto kufuneke singayigumbi ngoba zinesilonda zizoba ngesilonda esingeke siphole sho sifuneke siyeke siqhubeke kunje okay saqhubeka futhi sabiza safona futhi sifonela khona head office eMaritzburg sifonela uSelani okuyi intern ngaphakathi laba okuyibona obekwa kubona uma ngabe kukhona izinto engahambi kahle sabika kuyena naye naye wasitshela kwakhe ukuthi hayi uzohamba ayeka iPWP asilandele umuntu kaPWP azosiza ukuthi asitshele ukuthi sina sika iPWP ngoba kugcine seqhamuka lokho ukuthi sika iPWP akazange afike lo iPWP akaze simbone uthe noma sesixoshiwe ke emsebenzini sahamba saya eCCMA masifike eCCMA sitshela ukuthi phela iPWP lo uthi usiqashile oyiwona ozovela kuvela abantu abasiqashile uvela uPradip uprincipal wecollege kuvela ubaba uvela uSindi Naika kuvela uSendi Bolam Phala Bolam uvela ubaba oseMaritzburg usebenza kwi HR office
ibona kuyibona abafika lapha eCCMA kwayibona aba-attend icala lethu kodwa bebethi siqwashe i-PWP lo esingakaze size simbone ama-payslip njengoba provincial kushuthi thi ngoba vele ngisho ukusayina besayina nabo la abasayina khona kwi-register ye-department akaze sayine ey'ntweni zaka-EPWP siyile futhi ka-public works siyokhuluma ukuthi nakho kuthiwa siqashwe yinina basifika ka-public works bathi asikaze nje size sibe nayo i-payslip nje kunezinto eziningi asizazi thina lezi zinto uhealth futhi asinawo uhealth okhona ilaba ama-social worker kuphela saphuma kanjalo-ke siphuma singazi ukuthi kufanele senze njani usizo singalitholi sisengaphakathi emsebenzini saze saxoshwa-ke isikhathi enisebenzile singakanani sisebenza unyaka owodwa kodwa nje ayikho into esingayizamanga ngoba kuthe ngelinye ilanga bekukhona sesixoshiwe kube kukhona ubaba uDlomo kwi-radio sazama ukufona naye zama ukufona uSisithobe nami ngifona ngaze ngakwazi ukungena mina kubaba uDlomo ngabuza ukuthi baba sinenkinga uma ngabe usebenza kwi-department kuyenzeka yini ukuthi usebenza kwi-department kuthiwe usebenza ka-EPWP kodwa une-payslip ye-provincial kuyenzeka lokho wathi cha kwenzeki shothi nina nila kwi-department kodwa into abazo-investigate le ukuthi yenzeka kanjani ukuxoshwa kwenu nixoshwa under which reason bathi kuphela i-contract bathi i-contract bi-1 year basitshela kanjalo bathi kuphela i-contract yi-1 year contract ngeke basakwazi ukuyivuselela kodwa i-EPWP lo akaze simbone besibona bona nje abantu be-college ngoba nje kufika ama-payslip besayina endaweni eyodwa nabo Sisithobekile ngalapho mhlawumbe usithathe usibeke ukuthi ngokubuka kwenu neminyanga esenihambile into yenu ikuphi ibukeke ngathi into ezohamba ibe nesixazululo noma akekho umuntu ngempela oqhamukayo animele ukuthi cha thina labantu laba abaqondene nathi and we are willing to resolve the issue. Yo webuthisabela ngithi kanjalo hayi mina ngizokutshela mntaba yabo the way eSouth Africa ku corrupt ngayo mina angazi ukuthi kahle ifanele iqalwe phi into yaseSouth Africa ukuze ilungiswe kodwa usemkhulu umsebenzi ohlayele abantu ekuthiwa leadership esiholayo ngoba into yethu siqale CCMA sa report CCMA mas report CCMA sifaka icase sathola i-default award sabuyela nayo emsebenzini before unyaka uphele wa 2017 lesixoshwe ngawo emsebenzini khona lapha e-college bafayela eMaritzburg babatshela ukuthi sesibuye ne default award ngoba babengekho enkathi siyohlala lapha ya e-court siya kwi-arbitration enkathi siya kwi-arbitration siphuma emsebenzini angithi babe sinikeze lawa ama-documents aye nama-numbers abo nama-email nayo yonke into and Pratip himself as a principal kwaze wabhala phansi kuma-character of reference ukuthi he is happy to provide a further information if it's further yabo okusho ukuthi uma ngabe siya kofesa la siyofesa khona thina from sixoshiwe emsebenzini uhappy provide a further information ngathi okwangimangaza ke uma bengasabibikho kwi-hearing arbitration ngenkathi siya e-court masifika lapha bathi wayengekho ekwi-sabbatical leave ka-3 months sesithi thina wow uya kwi-3 months leave and ukavalue office lela okuyilona akhiphe ama-contact details akhona ukuthi la sifika khona uhappy provide a further information ngathi kodwa futhi akekho office okusho ukuthi bekuzoba into kanjani kwabe kuthiwa siyafesa sifuna umsebenzi bese ngeke zitholakala le further information abeyithembisile okay kuwukuthi ke vela sinamandla benza i-rescission basend i-rescission e-court okusho ukuthi ya-resendwa i-award lesitholile ma-resend i-award lesitholile kufike i-date yokuthi ihambe ke siyozwa i-hearing ye-rescission masifika nje besho sisithi babafika kwakuyibona bodwa nje bephelele hayi ke ihlale lento ye-rescission and mayisiphela
yaphela ngibuza mina because kukhona babefike nawe yedwa nje ubhuti abathi wakamhlongo babathi uyena obesiqashile and ngambuza lo wabhuti ukuthi at last ekugcineni sesiyambona umqashi wethu kodwa sikufune singaphathi emsebenzini till sayisakhishwa ngomnyango saphumela eminyango singakutholi masikudinga ngoba kukhona izinto besifuna ukuyibuza and now usukhona namhlanje hayi siyabonga ukuthi sikwazi mphathi asiyasukuma ubhuti lo owaye commissioner leso sikhathi kwakuziphondlovu yes uma sesihamba ke semakhaya sihlale ke emakhaya silinde sizothola iruling angithi iruling ithi 7 to 14 days working days hayi sihlale silinde iruling singayitholi iruling sisithumela omunye wethu sithi haya kuhamba yo check ukuthi eSCMA ithi into yakhona nayo iruling kuyophela insuku ingafiki afike mefike eSCMA ayithola iruling mfowethu mayithola iruling ayisayiniwe ayibhaliwe idate akubhalwe lutho nje ayikho into echazayo nje it just iphepha elistakhe kwilokhuzana incomplete kahle kahle kusho ukuthi yes kodwa ibhaliwe ukuthi izobuyela ku-arbitration yonke lento le enye okay bese siya ngithi mina soyenza njani ke lento le ngikhuluma nabo over the phone ngithi mina no into ekufanele siyithole manje first thola umphathi waseCCMA because isikhathi siyahamba okusho ukuthi le ruling bayithoyile kwi-department and thina asinayo into echazayo ukuthi kwenzakalani ngenhlanhla simtholeke umphathi waseCCMA kwakuba mhlahla amathe ngaleso sikhathi siphinde back to CCMA sifike office leCCMA sicela umphathi uba mhlahla amathe basinyusa basisa yena masifika ba mhlahla amathe naye was shocked ukuthi how come ukuthi kuphume i-ruling incomplete kwi-system sithi nathi asazi kubasebenzi bakho and abize u-area manager wangaleso sikhathi okazipho Ndlovu lo kwakwena oyiCommissioner maye biza u-area manager kwakuMichelle maye fika uMichelle naye abe shocked ukuthi ayibo kanjani mephinda back eya kwi-system abuye nayo i-ruling ibhaliwe isayiniwe iqediwe yonke into and i-date yayo ine date othi mhla 31 kufanele izohlala yes thina ebesingayazi yabo okay ushayeke lolo suku lokuthi izizohlala siye ecourt sesiya kwi-arbitration manje ngoba ye-rescission masifika kwi-arbitration kuphinde kufike bona baba esasinabo kwi-hearing i-arbitration akekho futhi lo muntu okuthiwa uyena wasiqasha akasekho ngaleso sikhathi masifika nathi sesihamba nabasimele ngaleso sikhathi ngoba abakade basiqale nathi udaba basidropa phakathi saphinda sathola abanye inyunyani yasebenza nathi sahamba ke nayo ke sayaya kusimela masifika lapha ya commissioner owaqhamukayo kwakuyena wayezohlala imetha wathi ucela ukuthi sixoxisane ngoba into ayitholayo abantu be-department lapha and i-department ino bargaining council wayo ezinye yena i-jurisdiction yemetha i-department akanayo ucela ukuthi ke sixoxisane ukuthi siyavuma ukuthi iqhubeke la noma idlulele kwi-department kwi-bargaining council ye-department sabanokuthi thina ke ukuze kube fair nakubona bangayizweli ngazuthi mhlambe thina sibe sesithi ngoba nakula sithole i-ruling esigrant ukuthi sibuyele emsebenzini efavor nathi bangayizweli lobo mzima bokuthi engazuthi sesiyabacindezela sathina asinayo inkinga ngokwathi sasitshontsha ngapha emsebenzini sishanga umuntu senza ngalutho wrong ayidluliye kwa-bargaining council sayinikezwa kwathi uyareferelwa kwa-bargaining council even ngisidate ayibhalwe phansi uCommissioner nawe ayi-wrong ngiyabuza ukholo because into engifuna ukuyi-understand la maniyibuka nina lento ukusuka kwayo i-wrong kuphi kahle kahle ilimale kuphi i-wrong kuyona yonke indawo lapha e-college ngekathi sibuyela ne-default award kwakufanele bayibone i-mistake yabo ngoba uCommissioner owayebhale phansi wakunota ukuthi kube unfair dismissal uxoshwa kwethu bekufanele ngabe bona basithathe njenganabanye abasebenzi basitreata njenganawo wonke umuntu hayi ukuthi basixoshe quote wafaka ama labor laws phansi favor team so bona kwakufanele mabeyithola into yethu bayilungise ngendlela eright hayi ngalendlela benza ngayo okay babazi ke vele ukuthi bano bargaining council ababona abantu ba-CCMA why they write i-rescission to CCMA again ngoba kufanele bafake ukuthi no thina CCMA asikhulumi nani sicela nidlulisela kubantu okuyibona isikhuluma nabo imetha yethu yethu siyavuma kodwa sicela unisify eminyango no right why kwaqhubeka isikhathi into beyifuna ibuyele back ka-CCMA emva kwesikhathi sekuyimakubuya ingqondo ukuthi file ishintshe ka-bargaining council mase ishintshe ka-bargaining council kusithatha isikhathi yafakwa i-application mayifakwa i-application e-bargaining council u-bargaining council akasaconsider ukuthi sisuka lapha ya from u-CCMA usevele uqhamuka uthi sibe late sekufanele sifake condemnation
sibelethe ngeinsuku engaka sekuyabhalwa phansi ukuthi sibelethe ngeinsuku engaki nenyanga engaki sekubhalwa phansi okay yabhalwa yonke leyo nto ke salindele ukuthi coordination yahlala yanga kuyahlala sathola ukuthi umuntu okuyena uzasenzela coordination usisi uBrenda owayekhona ngaleso sikhathi ukhona futhi nakuma documents phansi akekho uselive naye ka 3 months yahlala sayifaka ngoMarch yahlala kwazi kwashaya uJuly silokhu siqiqa thina silokhu sibuza lapha kulawa benywana kwenzakalani iqhubakalani silokhu sigibela siyakobuza silokhu sifona senza yonke into kwazi kwashaya uJuly mangabe sithola sesithola ne date ke ukuthi kuhlala imethe i-date yayingo 21 August if I'm not mistaken or 27 ikhombe eMaritzburg ukuthi siyohlala eMaritzburg izongena ngo9 ekseni sisuka la eThekwini thina savuka la eThekwini sashona khona eMaritzburg u9 washela hlezi kudala eMaritzburg wafika ucommissioner before commissioner saqala sabonana nobaba okwathiwa ubabu Siphiwe Sithole masibonana nobabu Siphiwe Sithole abesethi yena uzolayelela i-department hlangothi le department uthunyiwe so ucela ukuthi ngoba naku 9 useshayile akakafiki commission asimchazele lonke udaba ukuthi kwenzakalani mhlambe naye angaba naye solution uma egcine engafika ngicommission simchazele lonke udaba ubaba simvezele yonke into simnikeze yonke into ubaba axolisa ubaba athi uyaxolisa kakhulu thina yonke into yethu iveze ukuthi sabe department ngoba ngisho nalezi number ebhala wethina singazazi lapha kwe payslip yethu wathi hayi yonke into yenu iveze nabe department ohlangothini le department siyaxolisa mina ngokwami ngizokusho bengizothi kusasa ngicela nibele emsebenzini okay sikuzweke lokho kusho ubaba sathi sisakhuluma naye ubaba sesathi sisafuna ukumchazela ukuthi asikwazi kubela emsebenzini baba usitshela ngomlomo kanje ingekho into something in written in black and white ukuze sifike siproduce yona kulaba yabantu izotshengisa ukuthi isuka from la eMaritzburg ke manje kwangena ucommissioner ke mayingena ucommissioner vele ufika sesihlezi ku late angena ucommissioner abeka isikhwama sakhe phansi abesethi asibingelele besethi okay abeka abaphathi be college la hayi abekho kade futhi bezama ukufonelwa batholakala bebefonelwa yena ubaba lo baba usithole hayi kade ngizama nami ubafonela ngimatholi bese bakuthi hayi kathi ayiqale kudaba besethi kuthina angithini nina niyazi ukuthi natshela ukuthi niqashwe iPWP angije manje siseMaritzburg ka Department of Health usazositshela ukuthi siqashwe iPWP ngase ngithi mina yo baba ibambe lapho angiqashwa ngoEPWP mina ngiqashwe department athi yena hayi into angasitshela yona ke njengamanje siyazi sonke ukuthi iPWP kusokuyinto esikhashana and ephelayo okusho nje manje ke uphelile umsebenzi asamukele ukuthi umsebenzi uphelile kodwa ngoba nangu baba vele umphathi hlasimba ngazizama ke ngenye contract ke mhlambe yomunye yonyaka odwa futhi mhlambe khona ke iPWP sibothi senze njani sibambe futhi siqhubeke ngoba phela siyachaza sinengane hayibo ngimtshethi baba mina awukwazi ukuthi ngicela umsebenza iPWP ngoba kule ngenkathi sisanale nama discussion ngaphakathi nabaphathi nawo bonke laba abanye ade babalusisa ngagcina ngikwazi ukuverifya iID yami nawabo ngangena kwiDIPSA khona into ekuthiwa uDIPSA okucathi ukuyena wenza ama payslip abasebenzi ba department ngangena kwisite ka DIPSA because ngifuna something in black and white ezonginikeza lento ukuthi ubange impela ongiqashile and mangifika lapha yangitshela into ithi uma ngabe uthi usebenzela as police or amasosha uzokwazi ukuthi uvele la kwilokhuzana kodwa uma ngabe ukhona kwi-department kahulumeni enye uzovela la uma ngabe ufake inamba yakho izovela inamba yakho la ngezansi inamba iphone ID number uzovela uma ushaya ID number yakho izovela ID number yakho kuvela i-department oyisebenzelayo kuvele i-province oyisebenzelayo bese ngiyayishaya ke mina ID number yami ivele i-ID number yami ithi qa ngezansi oqinisekisayo ukuthi waqashwa i-department kuvela inamba yami kuvela i-department engiqashile uma ngabe phela ngiqashiwe i-department akufanele kuvele enginequery nayo akufanele inhlobo ivele fanele kuvele engiqashile iPWP kuvele kuvela i-Department of Health KZN ngisale nalo ilokhuzana ngiyiprint out ngibe ngakumina ikhona namanje leyo nto leyo and ayikho into esingayivezanga ke njengamanje mase sihamba icase yethu isiqhubeka because imetha yethu yaphuma iSMA
Sangaba happy ngesinqumo sa commissioner Yes. because commissioner izokhumbula ukuthi bengasinikeza ngisho ilokhuzana ukuthi sibhale I register ngoba phela kithi manifika kuyakhishwa into ukuthi nibhale ukuthi nisayine ukuthi no obani nikhona Yes. e court akakhiphanga leyo nto ucommissioner akaphethe voice record thina ngithi asazilutho ngoba sabaqashwa Yes, besebenza yeah. asazi voice record asazilutho siyaqala futhi nokuthi besenkingene kanje ucommissioner inafela aphatha amathuluzi akhe wonke ngoba uze kuyimetha uyayazi Yes. mase sithola ukuthi ke ucommissioner mayesebhala iruling avela bhaye lento la bayade sitshela yona angabhali into okuyona esidiscussile naye esiarguishile Oh. abhale into yakhe nje la afike Futhi report engaphelele. yes aphatha into abhale into yakhe semqondweni wakhe bese singabi happy ngayo thina bese siphindela kulabo benyana ade besifakele before sifike eMaritzburg I received a call ku Thursday ngithi kwaku Thursday kwaku Monday noma kwakubani kodwa esontweni sesizwe eMaritzburg ngireceive a call mina from eMaritzburg office umuntu engibuza ukuthi imetha yethu imayilana nani ucela ngimchazele nguba mina ngizisho mina ukuthi ngubani imini applicant wemetha Yes. bese ethi ubengafuni mina kahle kodwa ubefuna lo wayamuntu organizer kuyena ose unions office Oh. okay bese ethi mina okay ngicela umcheck kuma documents cause ngicathi kuma documents lapho phansi ukhona inamba yakhe uma ukuthi ayikho ungasho ngikusendela athi hayi uzoyithola kusho wamfonela ke angazi bakhuluma bagcinaphi Yes. mase sibuyela kubona nginale ruling sesithi ngosuku ku Atel esasikade singalo eMaritzburg savuka ngakusasa saphinda khona ecollege njengoba kusho kwalo obethe uzomela department Yes. masiphinde college basixosha basixosha again bathi iruling ayikaphumi from ucommissioner ubani yena lo othe asize la namhlanje sisho ukuthi besino Mr Sithole othe uappointwe as i-department ukuthi azolala department Yes. bathi bona bamazi lo Sithole bafoyele eMaritzburg bathi abamtholi emva kwalokho ke nathi sasisithi mase siyamfolela inambeni yasasinayo sigcina sesikasamtholi Mr Sithole angisazi bathi umuvele kuphi noma bathi umuvele eNewcastle noma bathi umuvele kuphi okay ake saqhubeka kodwa nemetha yethu yagcina ifike iruling yaphala ngomhla ka 12 September Yes. sina sayithola ngomhla ka 20 12 nayithola nge-20. sayithola ngomhla ka 20 September Ithini ruling? iruling ke uyibhayile ke ucommissioner ufike nalento leya bevele sitshela yona ukuthi hayi thina siqashiwe department satshelwa kwasho wacima yonke leyo nto leso story nje nawe ungayibona futhi shame ingoba ikhona phela ay sitshele lo organizer ukuthi no we are not happy ngale ruling fanele senze njani abasethena ayi thina akasenawo amandla okuqhubeka sinise court ngoba sibona siyona attorney asiyona advocate Yes. le matter isidinga advocate sithathe ke sithi sinoba bangasiza athi yana legal aid sithathe ke ama documents ethu sishone legal aid excuse me first day masingena legal aid ngomnyango sathola uMr Somo owayekhona ngaleso sikhathi Yes. owayo advocate legal aid wayithatha imetha yethu wasifakela wenza yonke into sathola i-case number yase court masithola i-case number yase court ayisathi gide at least sizocela i-review angithi sicela ukuthi nje i-court ikibuke lesinqumo sika commission ukuthi sisona yini ayabhayi no Mr Somo ukuthi hayi ngoba no 2 no 3 no 4 hayi mina nami ngithi cha akweqalwe phansi Yes. mangabe sisalenda ukuthi uMr Somo uyaqhubana nemetha yethu sibone ukuthi isikhathi ziyahamba ayikho into esithola back kuMr Somo akasasirepoteli lutho kuthulekile sesiyamfonela mase siyamfonela uMr Somo setshengisa ukucikeka yithina ubusy iningi lento ma cases akona le yethu kuphela icase yabo sekunjalo nje sana lokho senda ama message angasenda ama message WhatsApp ngithobe nje ngixolise baba ngiyaxolisa ukuthi ngibangele isicefe kodwa ngifuna ukwazi ngiworried because ngibona isikhathi sihamba Yes. hayi kucaca ukuthi Mr Somo ngasabuyeli kuthina until sithi masithi siyafika court sesiyela thina court ke manje masithi siyafika court sithi why Mr Somo sewashiya nje ka legal aid nini hayi banazi Mr Somo asekho legal aid angasazi noma wathola promotion angisazi nokwasho njalo ungathi wathola promotion Mr Somo ngoba abanye bathi waphinda ngakubo abanze kwagcina kuba kuningi okay senza kanjani ke manje kwathiwa hayi kuzofanele ilinde phela legal aid azaphinda ninikeze omunye ummeli hayi salinda nangempela kwafika omunye kuthiwa Amit wathi uzothatha 3 months ukuyiprobation akazi kuzoba full time uzoliqhubha udaba lethu wazama ukufaka intwana ezimbalwa yafika u3 months waphela kwangena omunye kuthiwa Mehlo Makhulu mayingena uMiss Mehlo Makhulu naye ashatha ukuyiprobation for 3 months kodwa uzoliqhubha udaba lethu aliqhubhe meliqhubha udaba lethu agcina ethola permanent post ke nayo ukuthi ahlale legal aid aqhubeke ke nemetha yethu iqhubeka imetha yethu angithi ziyasenda izinto kwi department ayisendayo Mehlo Makhulu zonke uyayifaka uyathumela kuyabuya ama confirmation bani
kufika isikhathi la khona imetha yethu ujudge etha izicourt size kujudge mase yakujudge sesikulethe konke mase yakujudge afika ujudge esakuzwayo nje sezwe etshela umehlo makhulu ukuthi imetha yethu asichoose ukuthi uyayidismissa noma iya reconstruct because incomplete umehlo makhulu abuyele kuthina aphumbe siyaphuma ujudge athi uyaphuma ucela usasinikeze leso sikhathi maye sephumile bese siyakhuluma nomehlo makhulu ngizibona no mehlo makhulu don't worry I reconstruct asikwazi ukuthi sayidismiss because la ithina esikhona as abafaki becase uapplicant akekho urespondent 1 akekho urespondent 2 akekho urespondent 3 manje sikwazi kanjani ukuthi sithi I dismiss imetha sikhona thina abafaki bemetha sicela ukuthi reconstruct imetha maye bese yabuya ujudge asho umehlo wakho si reconstruct twizo structure ke kwirole imetha isihlala but in summary nje into eyiningi kubukeke ngathi ayihambanga ngendlela noma indlela ekwakade kufanele zibekeke ngayo noma ziconstructwe ngayo akuzange kuhambe ngaleyo ndlela ngakubukeka information ngapha yashota ngapha akubalance but umbuzo wami ukuthi mhlawumbe kuwena sisithandazile uthisho omkhulu udlale indima engakanani ukuthi le matter igcine idrageka back kungabi khona ukufacilitate kwayo ngendlela eright uthisho omkhulu ngasho ukuthi uPradeep ngasho ukuthi usenzele phansi till seza ushonile ke emva kokuba sesibuya eMaritzburg ngoba angazi ukuthi wanikezwa wa suspend mayese suspendiwe ngoba wahlala mhlawumbe wasasiye ngoAugust ngoSeptember October November ngoJanuary washona seza ushonile isilimaze kakhulu nje into yakhe ngoba uyena wakufuneka ukuthi mayisebona ukuthi siyayibona lento ukuthi ine corruption phakathi ayilungise azange azayilungise kodwa kuyacaca ukuthi khona icorruption ephakathi lento ngendlela eyenzeka ngayo nokuthi uma ngabe asisho ukuthi asiphikisana ukuthi sasi iPWP ngezigaba sisinqaba ukuba iPWP but kodwa kwakufanele ukuthi sinikezwe izinto zaka iPWP ayeze department iyona into eyona enza ukuthi kuba ngazuthi asizwani ngoba ngeke ukuthi usebenze eShoprite uyoholelwa kaSpar akwenzeki kanjalo yena kwakufanele asinikeze ama payslip aka iPWP haya awe department ila ife ashayisana khona kakhulu ke lento yethu nabo ngoba babezokwazi ukuthi basiqhubeze sisebenze ukuzasuke sayibona lento abayenzayo ukuthi ayikho right iwrong ukuxoshwa kwenu nixoshwa nitshela ukuthi icontract iphelile right noma nixoshwa ngoba mhlawumbe kubukeke ngathi nizama ukulwela amalungelo eni ngaphakathi kona kuphi ngempela kwaba isizathu sokuthi bagcine benisideline okwenza ukuthi sixoshwe ukuthi babebona ukuthi siyaba expose kule corruption yabo hayi ngoba umsebenzi ungekho wawuthina sodwa sasiclean soba u2 amantombazane ayingekho ama cleaner at all safika nje intombi zinjengalapha eminyango siqala ukufika kwangekho umuntu wayiclean umuntu wayekhona kwakubaba ubaba uMkhize oyedwa owayeyiclinela igceke kodwa ngendlela okwenzeka ngayo kwakufanele ukuthi siqhubeke thina sisebenze ngoba babe sebebonile vele ukuthi ama office abo ase right indawo bahlala kuyona isi right bangabenza kubulungiswa ke kwabona basenzela phansi ngaleso sikhathi lesi nizoze nixoshwe ey'ntweni enani izikhuluma kwakuyizi mhlawumbe nani challenge indaba yemholo ukuthi ayingekho right kona kuphi nanikhuluma ngakho esasikulwela ilama payslip yona into esasibanga kakhulu nabo eyama payslip ukuthi asikwazi ukuhola 1.7 sibe sihola nge-department nge-provincial payslip iyona into esasibanga nabo bona ke bathi sika iPWP kodwa kho iPWP la iprovincial payslip le
i-payslip ka-government. Ngokwazi kwenu umuntu owesebenza lo msebenzi nosebenza under the very same department malini kumele ayihole? Ubaba ebesebenza naye wayehola o10,000 o 11,000. Ubaba wayesebenza ubaba uMkhizo ngaleso sikhathi. Wayehola nje 11,000 emadlani. Mhlambe engifuna ukukuthola ukuthi ngendlela enibuka ngayo nangokuthi nani hola ngelento nge-payslip yaka health stress not iPWP yini eniyibona nibone ngathi mhlambe kunemali eyayingena kubona mhlambe kune corruption ethile nani sebenza kwi main department nihola imali yakho na kodwa mase iza kunina mhlambe banendlela abayidonsa ngayo eceleni izigcine seyifika kunina ile mali yanele yaka iPWP ngoba manibuza nizotshela ngePWP ikuphe nani kusola la ukuthi kuyenzeka kunjalo nje bhuti sasisola kona ukuthi kune corruption eyenzakalayo la kunala umholo wethu uphuma lapha phezulu kwi-national kodwa ngala kube khona abakwazi ukuthi bawudonse uze ngakubona ugcina ungafinyeleli kuthina unje ngoba unjalo. Ungaqhubeka mfowethu. Ngicela ukugcizelela lapha khona ilokhuzane ama-advance lapha ya ama-other allowance lapha kwi-payslip ezansi imali 1.7 kodwa i-allowance isho 30,000 kwenza kanjani lokho? Iyanyuka i-allowance kodwa imali oyiholayo i-1.7 akwenzi sense yonke leyo yinto izona izinto ezazisihlupha kakhulu. Futhi bona babethatha i-payslip vele yomuntu osebenza lapha ka department bayi-edit ifike kunina seyisho le mali le kumele nihole kodwa ezinye izinto baziyeke zinjalo mhlawumbe. Hence you are outlining indaba ye-allowance ukuthi yayile kuyikhuphuka i-allowance kodwa mawuthi uyazama uqhathanisa uyabona ukuthi ngeke ngize ngithole i-allowance engaka ngibe ngihola imali engaka. Kunjalo bhuti kodwa ke into esasiyibona ukuthi yenzeka shuthi benza ngathi iya-deduct imali. Indaba kwi-HR i-HR la okuyikhona khona kunenkinga khona ayakwazi ukuthi bayikhiphe bayifake ngoba shuthi kune-account ongeyona eyethu imali efikela kuyona bese beholela thina-ke lo 1.7 khona la i-account ongeyona eyethu amagama wethu ibonge zethu ama-ID number wethu but kodwa ke imali i-account akuyona yethu. Engakusho nje kulokho okusho usithanda ukugcizelela angithi kuma department uma ngabe uhulumeni kufika iminyaka kuba nezimali ekhishwayo ukuthiwa i-Department of Health ithola imali engaka yokwenza into ukuthi ngicabanga ukuthi makusokhishwa leyo mali isibhedlela nesibhedlela noma indawo esuke isetshenzelwa abasebenzi bahulumeni isuke ine-HR yakhona leyo HR's office imali isuke ilethwa kuyona straight iyisamba then i-HR yangaphakathi bese yona ngokwazi abasebenzi abakhona kwindabo yabo bese bona befakela abasebenzi imali ngicabanga ukuthi iyayimosheka lapho thina yes sibalwe lapha ngoba sinemaphezulu number ngasingawona ngephezulu number yomunye umuntu iphezulu number kube yomunye umuntu kube yakho sinemaphezulu number ngama ID ethu afakiwe phansi kodwa mase kufanele kube imali kufakwa 1,700 okutshengisa ukuthi into ingaphakathi kwi-HR yase College of Emergency not ukuthi from lapha phezulu inkinga esibe nayo ke silifakile udaba lapha lahlala kwanezinto eziningi ezenzakalayo ngizobala nje like i-court uqobolwayo asikho happy nge-court mina ukuba kuyangami because ama-court ethu abonakala ngathi sina abantu abamnyama akasifavor or akasebenzeli ama-department nama-organization abekwe ukuthi asize thina abonakala ngathi wona jika sicindezeli kakhulukazi makuzwa kule yabasebenzi ngizokulinganisela into edala ngisho kanjalo lapha e-court
kuthe sekushaya isikhathi yahlala bengikade ngisasho ukuthi yahlala imetha ngoMarch mayisuka kuMarch salindela ukuthi njoba ethe uJudge as reconstruct umehlo makhulu uphindela back kwi-bargaining councillor uphindela back kwi-department uphindela back ku states attorney mangabe sikhona yes wakwenza konke lokho wabasendela bonke zonke izinto ebatshela ukuthi hayibo sidinga i-recording tape iyona eshoda ngoba into edala ibe incomplete ifile yethu court ingoba ayikho le CD or i-record transcriptiwe yayadluliselwa ngala ukuze kwazi ukuzwakala ukuthi athini arguments ya commissioner nalabantu ayehlala nabo so iyona into enza leyo ukuthi ibe incomplete ilokhuzana yethu and iyona futhi nale yadala ukuthi size siye kofaka ukuthi ayi-review ukuthi ngabe ucommissioner wabhala into right ngoba into ayibhala ngathi kwakuyiqaqelela into ayithanda yena akusiyona le nto esasihlezi night nasixoxa so uma sekunaleyo nkinge kanjalo ke angifale i-reconstruct bathula ibhaliwe banga oppose kwi-file khona la sayisafika khona kubhala ukuthi i-matter ithi unoppose leyo nto kwi-file kodwa manje ayikho e-court ayikho ishame enkulu kunayo yonke uma ungizwa ngithi mina ngibona ngathi ama court ethu akasisebenzeli u-legal aid kuthe i-matter isahlezi wasitshela ukuthi hayi kade ihlezi ngo-2024 ngoMarch kuthe after uAugust wabuya wathi hayi i-states attorney sifikile sa oppose simbuze si opposer ini ngoba wena usuzwacela i-directive kaJudge ngoba ngenxa ukuthi wabathinta i-bargaining councillor wayithinta i-department bangabuyela kuthina bangasho lutho waze wabuyela kuJudge wathi judge ngicela i-directive ngicela i-director wena ukuthi from now senze njani uJudge ke thina silinda ukuthi uJudge akayikhiphi i-directive masibuza i-directive kaJudge siphumile kuthiwa akaphumi i-directive kaJudge boom i-state sesa oppose ngibuze si-opposer ini i-state yini esesiphethe esesitholephi ethini ngingayitholi akuna directive akuna lutho but ithule into si oppose ngoAugust state 2024 hayibo 2024 qhubeka isikhathi state asifakile futhi amaphepha aphelele sifake just i-notice of oppose akukho affidavit la akukho file note akukho lutho emva kwalokho ngomhla ka mase kuphume ngojuni i-court ya decide ukuthi iyenze i-notice ye set down of a matter yathi icele i-set down of a matter izoba ngomhla ka-10 isendwaphi isendwa lapha ya ku-attorney wethu lo waka legal aid obekade sisiza iphinda yasendwa futhi nakhona kwi-state ke manje i-state attorney uma isendwa bese lo wasecourt sithina ngoba ayikafakwa nje affidavit ithini into la bese yamcela usiso umunye ngenhlanhla ekhona secourt nathi sikhona osebenzisana ne-state attorney nomfundo esethi ubhuti wasecourt hayibo nomfundo anaphelisanga ama-documents ngenkathi nifaka i-notice of oppose awaphela ama-documents eni iyenzeka yini lonto ukuthi bathole i-notice bathole bayigrantwe i-oppose kodwa ama-documents bengaphelele okokuqala lokho kwavele kwangiqala kwangithi hayi angisazike okay kuqhubeke uma bayifaka ngomhla ka-1 uma ngaphosiswa July imetha fayihlaya imhla 10 ngomhla ka-19 mangaphosisi June sithola i-notice thina ye-withdrawal ka-attorney sithola i-notice ye-withdrawal ka-attorney asena attorney ngomhla 10 fayihlala imetha sesintanta sifuna umuntu manje ozosimela kwimetha ngomhla ka-10 ngithole i-call from u-register of records uSihle Jwara athi kumina imetha yenu izoba visual okokuqala lokho ngithi mina how come imetha yethu ibe visual makuthiwa ku-visual angikusuke kwenza kanjani athi hayi kuzobe kukuthi anizile court nizoyikhuluma ngithi mina sikwazi-ke ukwenza kanjalo ngoba lahlala khona network buyihambe manje namadata futhi asinawo hle sinamadata sizokwazi kanjani sibe nedatha ezokwanethi silayele into futhi siyaqala asisenameli njengamanje siyaqala ukuthi siye e-court singasenameli sesoyenza kanjani makukhulunywa isigisi lapha thina sidinga utolika kufanele senze njani into ithela phansi asicele apply utolika athi naye apply utolika kodwa ke makuthi nisho kanjalo kuyofaka inize la ecourt sonilungisela ukuthi izohlala kanjani ngithi mina wejwara ayikazi zixoxe nathi lento leyo ukuthi kucelakala ukuthi imetha ibe visual makuthi becelakala i-state ngokhozi ngathi mangimbuza ngale nto wathi uJudge already grant a state attorney ukuthi izoba visual imetha cause i-state attorney sicelile kuyagranta akukho la nicela khona akukho la nicela khona akukho kuthina nje first tshelo ukuthi sekukuthi ngithi mina kulaba sifukenisana ecourt sihambe first court sicele safika ecourt sathi mina ngicela umphathi ka Mr Jwara
eze ubhuti okathiwa usandile cele eze sihambe naye singene lapha ya kuJwara office sichaze ngithi Jwara ayikwazi agcine naye sesho ubhuti lokuthi istate sigrante ujudge ugrante kanjani istate engakhulumanga noapplicant kanti yabo abuze naye usebuza kuthina manje sithi nathi asazi buza nanga uJwara phambi kwakho kucaca ukuthi uJwara kanazi impendulo hayi bese bathi ngisende email yokucela uTolika ngisende mase ngisende leyo email bese ebuya futhi manje uJwara ngomhla ka8 ke manje usethi kumina ungisendele i-email unfortunately ifone engangiphatha ingilahlekele because beyikhona lawo ma documents kuma efonini usengisendele i-email uJwara into like email uthi already ujudge ke manje mhla ka8 use remove imatter yethu kwi court roll how come Jwara awukama ujudge remove imatter yethu kwi court roll ingakahlali mhlatha nokwashaya athi angazi kodwa already removed your matter is already removed from the court roll okay ngiphinde ngifike laba ngibatshela hayi nayi inkinga ke manje singaphezulu uJwara ungitshela ukuthi imatter se remove ke manje kwi roll ke manje ayisekho asene court mhla 9 sivuke sishone court masifike court siphinde futhi sicela umphathi kaJwara angifuna ungene office la Jwara sihamba sodwa because siyaphambana ngicele umphathi wakhe eze nomunye ubaba ngakade ngimfonele ongaphakathi osebenza khona ecourt ngibuze ukuthi hayibo kuyenzekani imatter i-remove kwi-roll kodwa ingakahlali athi nayifika ngicela umphathi wakhe nizwe kuyena ukuthi kwenzakalani niye naye nibuze ukuthi kwenzakalani lo baba wathi masiqhamuka naye uJwara wamhafisa okwengane encane wathi nje angikudingi ke wena ngoba ngasho ngathi ngimfuna omunye umuntu ongangena emsebenzini wami kulungile umphathi wami ayi wena waphuma leyo baba hlala eminyango saqhubeka ke thina noJwara because mina ngangisho into eyodwa okay Jwara okay siyakuzwa ukuthi already matter yethu judge removed from the court roll ngiphi email from ku judge la esho khona ukuze ngibe na something in black and white because leyo ngitshela yona ngizoyithatha ngoba kusasa nje ukuthi sigeze court izohlala imatter bese sa dismiss ukuthi asizange sisize athi ngabe uJwara ayikho i-email esando judge njengoba take mina ujudge usendele i-state attorney ayikho i-email esando judge eshoyo ukuthi imatter isikhishiwe kwi-roll ngithi mase kube nomsindo sesibanga leyo nto kuze gcine sisaphuma lethe court sayasa bese escort mase khona manje sta escort mase court thina escort ama security kuba ukuthi mase siphuma ngangiwatshele ngingena ngomnyango ngathi mina namhlanje ke nizongibizela amaphoyisa ningezi nina ngoba ngidinga amaphoyisa le imatter ithi remove kanjani ecourt ingakahlali mangabe sesi lapha ngaphakathi ke kucaca ukuthi ayikuba nalowo msindo khona futhi asilo thina sifuna into in black and white asitholi into ephathekayo kushaya isikhathi siphume sihambe bese ngithi mina kulabo esikanye nabo ke ngithi mina lalani kusasa ekseni before 9 o'clock asebese sile court because ama matters kuyenzakala ngene ngo9 ngangasayinakanga naliyanto ukuthi ithe ngo10 ngithi mina ngo9 asebese sila by past 8 sasayina thina court singena ngaphakathi masingena ngaphakathi ecourt masithi sithodongeni hayibo abhaliwe lama judge kubhaliwe nama matters ongena masithi sinethi matter ikhona uthe ujudge thina sonke imali zeingane zethu singeze court izinkwa zeingane zethu singayimoshi isihlale ngoba imatter vele yayi ngeke sangena manje lesibhalwe lana ezongena ngo10 kanjani ayina ngempela kudilika umfana phezulu azosho ukuthi hayibo abantu be Department of Health nematter izongena ngo10 ithina lapho futhi nakulwela ukuthi le matter ibuye le angithi ngakho kwazi kwabizwa ama security ngoba sasesibanga leyo sasesibanga leyo ukuthi ngendlela oyikhiphe ngayo uzoyibuyisa ngayo futhi kwaba kanjalo ke kushuthi kwaphela sathi masifika court matter ikhona yangena and ujudge ngamclarifyela ukuthi ijudge uyangishokha mina njengamanje ngoba sangena kwabuzwa kwathi sina matter ngathi so email mas ngabe engena ujudge bese ethi kumina nguthobekile emchunu ngise mina thobekile emchunu angazi ngibothobekile emchunu mina benguthobekile emhlongo and ngokulahlekelwa i-ID yami esibongo sakaMhlongo senguthobekile Gumede and kukhona emaphepheni lokho ummeli wakufaka ecourt imatter ingenile nguthobekile emhlongo Gumede angikwazi ke lokho kusho manje abese thena okay kodwa ke ngoba vela naye ummeli imatter yenu ngizoyi-roll out manje ngizoyi-remove kwi-roll bese ngiyamtshela mina ngamtshela nje straight ngathi I judge uyangimangaza mina ngicele into esuka kuwena esho ukuthi imatter yami uyi-roll out uyi-remove ngomhla ka8 manje wena uthi uyi-remove manje okusho ukuthina ukuba sicishe sangeza thina ecourt imatter yethu ifile ihlale kodwa bekuzoba njani kuba thina sizange ecourt imatter yethu wena ufike ubuse kuba ukuthi thina sikho and sikhona nje thina ecourt istate athena sikho khona thina kuphela
Ngayola ngake cha kwaba nedramanyana ngoba savele sahayiza because nganginalento okucike ukuthi vele izolade sisolwa la silinda bale maths namhlanje futhi sesijode the maths ikhona remove manje okusho besenziwe ilima vele sesiyabona into ukuthi bebedlala kwaba nalo umsindo nje basithulisa amabosisi abasebenza apha ecourt nomfana basikhipha saphuma ama security sithatha sahamba ke sagoduka salinda ukuthi sithole iruling manje siphuma iruling yayisithi ke manje iruling ke asithola ummeli bese siyabuya size court ummeli wethu afaka izinto asho ukuthi usekhona bese siyabuya size court okay ujudge enkathi esho kwathi sizolinda silinda ama documents kuba khona ama files esingenawo khumbula ukuthi i-state athena ngithi sikade singayifakanga i-affidavit sesifaka emhla ka1 angicathi mina ngayithola ngomhla ka3 sesifaka emhla 1 July mina ngayithola mhla 3 sibhayile i-state athena iziningi into ezibhayile lapha phansi uma ngabe sesinikezwa ke lama fights ahlala sawalinda ngicathi kwazi uphunya ngo4 sesisuka ngabo 4 excuse me ecourt ngoba kwafanele silinde baqede kuyima besikhophela ama fights bathi engifuna ukuphika sesizovala nje ukuthi i-end point ngigcine ngaliphi nenkantolo manje nimi kuphi nenkantolo okubuhlungu kakhulu iloko ukuthi usigcina singasena mmela ngithi uma sicela i-appeal legal aid uya refuse siyamidlula illegal aid ecourt ngaphakathi ngoDecember ngigcina ngithola ukuthi mase ngithi ngoba kuthe in between ngoAugust kwangena into ukuthi mhla 8 May iyahlala saphinde court asinothisiwe ke thina lapho asatholanga notice esho ukuthi May iyohlala ngoAugust saya safika ujudge wathola ukuthi futhi asinayo ummeli ngasho ukuthi sesimthoyile ummeli othi uzosimela kodwa akakawafunda ama documents usafunda ama file yethu so uma ngabe kusho ukuthi seready uzovela ase judge okay hayi ngiyayizwa into yenu it's okay kulungile imatter yenu sengizoyigcina kuyiroli ke manje till nize kuze ummeli wenu afake izinto afayile ayifake ngomhla ngoDecember ngibe la into ukuthi hayibo i-ruling nga-judge yangomhla ka8 angiyitholanga ebhaliwe ngagcina sitshela ngomlomo bese ngifayile court ngithi mina ngicela ningicheckela kuma documents ukuthi ujudge usayifakile isikhishwe yini i-ruling ngithola ukuthi ubaba Metho ngicheckela athi ifile yenu kuthiwa ayikho ngithi mina kwenzakaleni baba athi sizocela ifile ukuze kube khona ama copies esiyowenza mhlawumbe ama documents esingenawo ngithi mina okay ngizonikeza linye ithuba ngilinde ukuthi abuya nini nangempela ngilinde isikhashana mangabe kushaya isikhathi sokuthi ngibona isikhathi sihamba ngiphinda ngifone ngithi baba ngabasebuyile amatasa sekhona ama file yethu athi hayi kuvela ukuthi kunomuntu wayekhipha ifile manje lana ayikho ifile yena itholakala ilahlekile jeez hayi ngikubatshele ayibafethi kuthiwa ifile yecourt ayisekho isilahlekile ke manje asiphindeni khona sihambe shone khona masiyafika lo muntu ekuthiwa wakhipha ifile imina ifile mina ngasayina ukuyikhipha ngomhla 17 March 2025 umuntu osayine manje la eceleni court register ubhala ukuthi ngathi ngizoyibuyisa mhla ka19 ngimbuze wena Sihle Jwara ubani obhala eceleni no 19 August uthi uzobuyiswa ngayo ifile court athi uyena ngithi mina ungibhayela kanjani into engayishongo angaze ngifike mina ngicela ifile yami kuwena ifile nabe ngifike ngithathe kulabo abangala hayi kuwena manje kodwa kusayine wena la ukuthi ngathi ngizoyibisa mhla 19 Sihle ngicela ngichazele uma ngangithi ifile ngizoyibisa mhla 19 August uqonda ukuthi ngomhla ka10 ihlala imatter le court yayingekho ifile ngomhla ka8 ihlala imatter le court yayingekho ifile kuze kube manje ke court abanayo ifile yethu ayikho dismissal seems like into eningi bazi contradictor bona futhi exactly sinale yonke inga ke manje ukuthi njengoba singasena file ke se court file imatter izoqhubeka kanjani inkinga esinayo ke enye nommeli asimtholi sesizame ngayo yonke indlela even ngisha ama organization ekuthiwa ayasiza abantu ayikho singayihambile lona lo usirefer komunye nalona lo asirefer komunye nalona lo asirefer komunye ngoba kwagcina omunye advise ukuthi akwesithole u court manager uma ngabe sizama ukumfonela court manager simthole office yes ngimfonele many times asimthole office ekugcineni ngathola omunye usisi owangiyayela ukuthi okay uma ngabe imetha yenu ukuthi ngifuna ukureporta ngecourt ilabor court yani ngoyifaka civil noma noyifaka crime kanqa ukuthi ke thina sinayo into ukuthi thina sifuna ubulungiswa sithi hayi siya ka civil mase siyafika ka civil basitshela nje ubhuti wakuthi wathi ka civil abasayithathi imetha ehlanganisa nabasebenzi ngoba into yabasebenzi nohulumeni bavalwa usirefeyelana usisika ka civil ebazi kahle because uyazi nje bengaphakathi ecourt ukuthi ucivil sewavala ukuthi uqhubeke nama matters abasebenzi misinformation sisithande umbuzo mhlawumbe wokugcina ngiyazi ukuthi kakhulu njengoba namba nizama ukulungisa lento
iyanstrain mhlawumbe ephaketheni ngoba anisebenzi konke nikwenzayo nikukhipha ephaketheni leni. Isimo ekhaya sinjani niloko nigqiqa namba lo hamba? Kunzima kakhulu. Impilo nje ilikhulu, angifuni uqamba amanga. Bekungcono umkhwenyana mesasebenza besakwazi ukuhlanganisa sonke sisizane. Manje akasasebenzi uyagula uhleze ekhaya. Istress sakhe esingiphethe esami eseyingane egcekeni ikhaya nje akukho right manje. Akukho right. Besifisa nje ukuthi mangabe kukhona ongakwazi ukusilekelela kulento asisize. Mhlawumbe ukuya phambili njengamanje mina nifisa kwenzakaleni? Thina sifisa ukuthi kwenziwe ubulungiswa ijustice yenza ubulungiswa. Ngoba nathi siyasafarisha kakhulu. Sisafarisha kakhulu from 2016 from 2017 till now sisahamba lento. Badlala ngathi amaphepha lawa bawafihla bona hayi ukuthini. Bayawakhipha siyawafaka bawakhiphe. Siyawafaka bawakhiphe. Sithobekile, same question. Nifisa kwenzakaleni njengamanje going forward? Umbuzo nje wokuvala lo. Engikufisayo mina ukuthi lama departments asebenzela uhulumeni asiza abantu. Akeke abasebenzele akakenze obulungiswa enze izinto ngendlela eright. Ngoba into engibukayo bangakanani abantu abaluza ama cases through izinto ezwrong ezenziwa yilabo abantu abalapha ko legal aid, yilabo abantu abase court. Bangaki abantu abaluza imisebenzi ngenxa yalabo abantu abalapha kuma departments abahola imali abakhokha intela. Laba bayithini? Esikhathini samanje kwi democracy ekuthiwa siwi free country siwi democracy. Kodwa sithola ubunzima obunganga lokho esibtholayo ngoba singenawo amandla thina okhokhela abameli abakhokhelwayo. And njengamanje awukho ummeli ofisa ukusisiza ngoba sinayo imali. Asinayo imali yoconsulta, asinayo imali yokhokhela ummeli sitshalwa ngo15,000 makhulu ukhokhela ummeli. Ngaleso senzo basizwisa ubunzima, basithwalisa ubunzima. Sineyingane nathi sinama families, sidinga ukuphila. Kodwa thina manje siboleka imali ukuthi sigqiqe emakhothi, sigqiqe zonke lezi indawo ngoba uma sebekukhishwa idate ecourt, kwathiwa ngedate ukuthi kudala imethi ihlala, kusuke kufanele sibe khona. Ngoba sangababikho kusho ukuthi kuzothiwa abscondile azange imetheni ipidismisswe. Uma ngabe sihleze emakhaya singayilandeleleli ukuthi kwenzakalani ecourt, yini kufanele siyenze nje manje kuphe kufanele sikwenze. Kumile yonke into ithuli. Njengamanje ngiyazi ukuthi njengoba imetha ihlezi lapha ecourt kanjeyana ingasena file ngenalutho kubala isikhathi ecourt babala isikhathi ukuthi once kwaphela ngazi noma 3 years noma ubani bazoyithoyini ukusubscribe bazoyicisha kusho ukuthi imetha iphele kanjalo okusho ukuthi into elindo njengamanje court ilindo ukuthi akuzakuphela 3 years singamthola ummeli because ayikho uhlobo lommeli ekuthiwa ukhona uyasiza esigali zamanje pro bono yonke iminyango singenile pro bono awuzange uzosho ukuthi ubuyisa ngampendulo nje wavula wathula tu legal aid vele uyasrefuse. And all legal aid to refuse are wrong because imetha yethu ihlale legal aid ngithi almost 8 years if I'm not mistaken. From 2018 uzo withdraw ngo 2025 wenza i-merit assessment ngo 2025. How come? I-merit assessment was supposed ukuthi yenze ngenkathi siqala singena ngomnyango. Why isizokwenziwa egcineni? Yabothi sebesithatha isikhathi singanani bemosha imetha yethu kahle kahle. Bahlaleleni lapha ngama office abavela valwe awabasiza abantu. Okay, sisithobekile mhlawumbe abafisa ukunisiza let's say mhlawumbe ummeli ozobuka afisa mhlawumbe ukulekelela zonke lezo zinto abafisa nje ukunithinta futhi basondele eduze kwenu in resolving this matter bafika nyalela kanjani athina ama contact details thini izinto ayami contact details angeke ngifihle 076 7621 758 kuma documents ase court ikhona kuma documents lawa wabonayo swaphethe ikhona yonke indawo la ngifika khona ngaze ngifihle number yami siyayibhala kodwa kube ukuthi ababuyeli kuthina uma singalithola usizo kube khona office ukusiza because akusikhona ukuthi sifight thina abantu silo nabantu bakithi thina kwethu bekuthi thina sifunela nje kuvela ukuthi sixoshwe kanjani sixoshelweni sine default award thina lapha elengayo lokuzana SCMA isayiwina le award yethu icourt must bind ile award
ivuna thina le award favor thina kanjani ukuthi ingagcina imetha ihlala kanje ingaqedwa ngapha kusho nje manje balindele ukuthi ayigcina ihlala kanje ingapheli yes just a review ukureviewa nje lokho kubanikeza inkinga ngakho ngani zakwethu sulivala kanjalo ke uhlelo lwayo iDurban Network namhlanje besivakashele usisithandazile nosisithobekile abanesikhalo sokuthi baqashwa kwavela emaphepheni noma kwisystem ukuthi baqashwe idepartment whereas inkulumo ababeyithola ithi baqashwe uEPWC okuyinto ke eyindida sebehambile ke iminyango ehlukahlukene bezama ukulungisa lolu daba la kumina esandleni imiqingo yamaphepha ehlukahlukene yasenkantolo nakumanye ama institutions ahlukahlukene kuzanywa ukuliwa le ndaba yokuthi bathole ubulungiswa akukuningi ke bona abakufisayo ukuthola ummeli ozokwazi ukubasiza going forward because as of we speak ifile labo kutholakala ukuthi lilahlekile enkantolo ofisa ukusiza ngani zakwethu abalekelele ukuthi kube khona ubulungiswa isimo sishintshe angabathinta kule number eshiwe uyena sisithobekile imiqingo yamaphepha ebhekene nokungabi khona kobulungiswa eSouth Africa einkantolo eindaweni zokusebenza abukho ubulungiswa ufakazi ke lo okungabi khona kobulungiswa sivala kanjalo kuhlelo la iDurban Network. I am your host Usabela Mfokandabasi ngani zakwethu abake babonana baphinde babonana siyabonga danko.